Ove jeseni u Vrnjačkoj banji biće završen Nacionalni razvojni centar odbojke. Projekat Odbojkaškog saveza Srbije, Ministarstva omladine i sporta, Olimpijskog komiteta i opštine Vrnjačka banja. Ka formiranju Vrnjačke banje kao ozbiljnog sportskog centra u Srbiji vode i svi napori lokalne samouprave usmereni na dovođenje profesionalnih sportista na pripreme u Vrnjice. Pored domaćih ekipa i takmičara, polako postajemo vidljivi i na inostranoj sceni, pa je tako pripreme za kvalifikacioni turnir u Austriji za predstojeće evropsko prvenstvo upravo u Vrncima odradila norveška juniorska odbojkaška reprezentacija. Poslednjeg dana boravka pre polaska za Austriju, norveška reprezentacija posetila je Srpsko-norveško društvo u Vrnjačkoj banji i sa predsjednicom Mirom Filipović razmenila simbolične poklone u znak zahvalnosti na saradnji i druženju tokom boravka, a potom ih je u opštini ugostio pomoćnik predsjednika Dušan Stevanović. Ispred Norveške federacije gosti su se zahvalili Federaciji iz Srbije i Vrnjačkoj lokalnoj samoupravi na, kako su rekli, izuzetnoj saradnji i uslovima koje u Norveškoj nikako ne bi imali. Ja bih hteo da se zahvalim Odbojkaškom savezu Srbije, znači oni su nas kontaktirali, to jest mi njih, i zahvaljujući gospodinu Boričiću i ljudima iz saveza došli smo ovde da bi se pripremali za kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje igramo za 2 dana u Austriji. Znači, stupili smo u kontakt zbog toga što ja već dugo sam igrao u odbojku i bavio sam se profesionalno. Imam odličnu saradnju sa Odbojkaškim savezom Srbije. Kako se pozicionira ovaj sport u zemlji odakle dolazite i kako se očekivanje? Pa, odbojka je u Norveškoj mali sport, zaista, prosto je nama nezamislivo da kad kažemo mali sport, zaista mali sport, tamo su zastupljeni sportovi na snegu, znači isto je rukomet. Međutim, mi stvarno imamo velike ambicije da probamo da tu nešto promenimo i ja sam zaista, kažem opet, zaista sam zahvalan vama, Vrnjačkoj banji i zaista zahvalan Odbojkaškom savezu, jer mislim da posle ovog našeg boravka ovde da ćemo napredovati u svakom smislu. Dolazimo i do tog pitanja koje nas u ovom trenutku najviše interesuje. Kakav je bio boravak u Vrnjačkoj banji? Vi već danas odlazite put Austrije, ali nas zanima kakvi su utisci i hoćete li nam ponovo doći. I kako je reče pomoćnik predsjednika, mi želimo da čujemo samo ono kurtozno, bili ste dobri domaćini, hvala, već bismo volili da čujemo neke primedbe. Da, ja zaista nemam, ali iskreno nemam reči za vaše gostoprimstvo ovde. Zaista sam oduševljen i uslovima i znači prosto nemam reči šta da kažem u pozitivnom smislu i zaista nisam očekivao, znači očekivao sam normalno uslove, međutim kako smo primljeni ovde to je zaista fenomenalno i želeo bih da se zahvalim svim ljudima. Doći ćete ponovo, bilo je nekih reči o tome? Da, doći ćemo ponovo, znači mi se već dogovaramo za budućnost, znači očekujemo naš dolazak u najskorije vreme, jer mi isto imamo takmičenja tokom godine i ovde nam je zaista idealno mesto da odradimo utakmice, da napravimo kamp, znači fenomenalni uslovi su ovde. Sa Odbojkaškim savezom Srbije opština Vrnjačka banja ima ugovor koji će, kada kuća odbojke bude završena, Vrncima doneti 30.000 noćenja samo od odbojke. Norvežani prezadovoljni i trenutnim uslovima naglasili su da će većinu svojih priprema u buduće odrađivati u Srbiji u Vrnjačkoj banji. Nema nijednu kritiku ovdje, mnogo je oduševljen, izvanredno je, fantastično, lepo su primljeni, tamo gde su spavali isto su imali odlične uslove, u sali tamo da su vežbali isto i ima veliku želju da još jedan put dođu u Vrnjačku banju. Pomoćnik predsjednika Stevanovića rekao da je opština Vrnjačka banja fokusirana na nove sadržaje i poželeo Norvežanima puno uspeha na turniru u Austriji. Jedan od primjera je i norveška juniorska reprezentacija koju od srca želim da prođe dobro na turniru u Austriji i plasira se dalje na evropsko prvenstvo. A naša reprezentacija i muška i ženska juniorska će i u isto to vreme, znači od 1. do 3. aprila imati u hali sportova našoj Vladi Divac turnir sa još po 3 reprezentacije iz Evrope, pa pozivam ovom prilikom i naše sugrađane da dođu i bodre reprezentaciju da bi nam
mladi ljudi uspeli, plasirali se na evropskom prvenstvu, to su prvi koraci koje oni prave ka formiranju jedne ozbiljne karijere, jedne ozbiljne takmičarske karijere. A još jedna lepa vest za građane našeg mesta je 1. aprila, znači u petak, u velikoj sali termomineralnog kupatila biće održana prvi put u istoriji, znači Vrnjačke banje, Skupština Olimpijskog komiteta, na čijem čelu je sada gospodin Vlade Divac i gospodin Višacki kao generalni sekretar sa direktorom Damirom Štajnerom i njihova odluka je, zbog svih ovih događanja i zbog svih prijateljskih veza prema našem mestu, da se sednica Skupštine Olimpijskog komiteta održi u Vrnjačkoj banji, što je još jedan dokaz da mi kao mesto idemo u dobrom pravcu i da ćemo uspjeti da se izborimo sa svim ovim stvarima oko formiranja jednog ozbiljnog sportskog centra u Srbiji. Ovom prilikom, još jednom kažem, želim ekipi Norveške sve najbolje i na turniru i u budućem životu, a čuli ste i trenere, da im je želja da se vrati, da dođu u naše mesto, tako da ako budemo bili dalje dobri domaćini, imat ćemo i goste.